keessa wal gorsine walitti himne dadhabnaan leenjoo wajjin aanu ledhay dubbii wala jecha kafide waan biraatiif jechuudha. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qaba. Du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Du'uu qofaa miti. Waanuma fedhan fidan malee biyya walii ijaarrachuu barbaanne, wal kabajuu barbaanne, ollummaan jiraachuu barbaanne, akka jarri keenya jedhuttis hammachuu barbaanne, qoree waraanamaa hammachuu hin barbaanne. Warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete Oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu. Gantuun feete goota keenya xiqqeessitee surnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu. Oromiyaa keessatti wanni filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seetan? Erga afaaniin dubbachuun gaagana isaan gube, erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse, erga Itoophiyaa dullatti isaan deemaniin dura dhaabbachuun du'aaf kan nama qaadhimu taate aangoo isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa bulchine. Walaa dhageenyu dhagaya. Biyya san keessatti baala taraan hin jaani miti. Baala isteeraa taanee itti agarsiisuu qabna jechuudha. Akkamitti sirna abbaa irree kuffifnemi sirna dimokiraasii ijaara. Akka isaanitti wal ajjeefnee hin goonu jechuudha. Akka isaanitti wal ajjeefnee wal sakaallee taphaan osoo hin ta'in forfee mo'annee aangoo hin qabannu. Guyyaa adiin dorgomnee dhugaa qabnu qabannee imaammata keenya lafa kaa'annee tarsiimoo lafa kaa'annee filannootti seennee dirree Oromiyaa irratti dirree siyaasaa irratti dhugaa keenyaan tarsiimoo keenyaan bilchina hooggansaatiif jaarmayaatiin caallee argamnee injifannee aangoo harkaa fuunee mootummaa humna takka. Isaanii seenaa kijibaatiin seera jallataaf saamichaatiin biyyeen bulchinu bakka bu'aata ummataa heeraaf seeraan dorgomanii faabilisaatiin quba ummataatiin ol bayanitti gargaaramnee heeraaf seera akka gadaatitti Oromiyaa keessatti kan Oromoon tumatu bakka bu'aan Oromoo tumatu Itoophiyaa keessatti akka sabaaf sablammiin tumatu gadi keenyee Itoophiyaa isaa waggaa 150 gamanaan fottoo isaa garasiin fottoo isaa addunyaa irratti maqaa isin xureessaa turan tana yoo waliin jiraanna jedhan jechuudha. Tolchinee itti agarsiifna. Listen. Yeroon kun yeroo itti orma jala fiignu miti. Yeroo itti of taanee waan taane itti agarsiifnu. Baalesteraa taana hoggaan isin hin jiru. Tokkummaan keenya shakkiin hin jiru. Garuu hoggansi Oromoo hoggansi Oromiyaa yeroon itti ummata Oromoo maqaa ol kaasu yeroon itti Oromoof Oromiyaa qofa osoo hin ta'in saboota ollaa warra isaan keessaa ba'anii jedhanii maqaa balleessan kanas dabalatee jechuudha. Sirna federaalizimii dhugaa gadi dhaabnee irratti deemuun baay'ee barbaachisaadha.
واتقوا في شكنا ولا لسانين دقينا نوي المنبغي سبلوتي عالم قدّا هيو سينا ففاني نوتي دالتو دا قدّنا تمسات هيو أمانتي قدّا قبسا غميسا قبسا رومو يجو توكم مانتينيا سينا كجيبا ورا سولومونيك دايناستي رتين جارمني سينا تينيا كاليسا برّيفم تبر توكم مانتينيا توكم ما كجيبا رتيمتي توكم ما هاك أوين جارم تسون تين توكم ما دوغاف إيغا ورمو راول بيك إلتيجو كناف ونين وانسل دامو بربا فلنو كانت ديمنا شكيا قبضنن بيك هينتي نج بربرتي أبدا نندم بيتي قال چلفني جما چفقتان تو ربيغا وما تكين جارير أما بودا بيتين كيست نمني أبا إرّي تاو بربادو ورّا أبا إرّي بربادو برات قدان نورا قبران جو نمني كوروجو هاتو بربادو ورّا كوروجو هن نشان برسيجت تكار أولي سنگلو قبران جو Oromiyaa keessatti garuu dhiiga ilmaan nama dila kanaa qisaasne namni dilli kun itti wareegame mootummaa Oromiyaa gadi dhaabu sadarkaa Itoophiyaatitti ummata hiree ofii murteeffatu gadi dhaabuun barbaachisaadha. Kana irratti qophii qabna nu bira dhaabbadha. Tana irratti waan tokko isin himuu barbaada. Haga fedhe kijibni isaanii miidiyaa haa guutuu malee. Haga fedhe miidiyaa mootummaatii caasaa mootummaa qabatanii nutti haa duulan malee guyyama guyyaan dhugaa mootaa deemaa jira biyya sanitti. Ummata fira kennaa ka Sidaamaa kana roorroon xiqqaan irra hin geenye. Zabana Mallasaa osoo isaan wittifatan osoo isaan lalanii walitti caballaqanii eenyummaa isaanii balleessanii maqaa kallattii kennanii dabuuf jedhanii ummanni sun didee ummata aadaa ajaa'ibaa qabu ummata nagayaa mormii isaatii yoo ba'u looqa irratti matrayeezii irra dhaabanii fixan ummanni sun abdiin kunne jijjiiramni kun dhufee keessattuu obboleessan keessan kamaadhaa ka Oromoo kanatu hoggana jennaan ammallee naannoo keenya ummannaa hiree keenya murteeffannee qabsootti seenan ni ganne garuu ummata Sidaamaa we betrayed them sinitti hima ummata nu abdatee wal'aansootti seene san ummata heera mootummaatirra hamma daggammaqin ummata qabsoo nagayaatirra hamma daggammaqin haatti takkitti hin kaasin san ololaa shira warra mirga sabootaa hin amanneen xaxamne ji'a lama sadii dura nama 59 waraanni biyya keenya irraa ajjeesee jechuudha. Du'a qofa miti. Nama 63 du'e. Namni 59 dhalataa Sidaamaati. Miidiyaa kanarratti garuu kan dhageettan ummanni Sidaamaa bataskaana gube ummanni Sidaamaa saba isa keessa jiru haxaa'e jedhamee ololamaa ture. Kijiba maaliif kijiba beektu? Dhugaa wallaalaniiti miti haqa jirtu faaktii san wallaalaniiti miti. Kijibaan ummata Sidaamaa maqaa balleessanii hogganoonni isaanii akka jirutti angorraa ari'ame ejjettoonni isaanii akka jirutti hidhaaseeni akka ummanni sun dhageettii addunyaaf ollaa dhabee dhugaan isaa awwaalamee ammallee bulchiinsa hin barbaanneef eenyummaa hin barbaanneen ukkaamamee akka turu kan barbaadan dhugaan garuu dhiibbattee dhufte dhugaan dhiibbattee dhufte akkamitti dhiibbattee dhufte ummanni sun hogganoota narraa hidhame jedhee fincila hamaatti hin seenne ejjettoonni narraa hidhame jedhee rakkootti hin seenne obsee taphuma isaan baasan ka guyyaa dheeressuu sanitti seenee guyyaa dangaddaa sagalee kennate arra 98% tuqaa shaniin naannoo mataasii uummate jechuudha.
isirtimu baay'ee maqabsoofne baay'ee wanjifannoo binne of janyaami takka hiree teenya akka uummata sidaamaatti murteeffanninu takka mootummaa teenya hin jaarranne waan nuu ta'u hin taane takka hin filanne jechuudha. Nullee nu ga'uu qabdi dabareen filannoo itti aanu irratti filannoo itti aanu irratti yoo kabiraa dhabame jajalla diinni ergatee ittiin nu cabsuuf keessa hara qaqqajeelaa haadha abbaan eebbisan filanne kabiraa yoo dhabne mootummaa nu fakkaattu nu dubbattu nuuf ergamtu ni jaarranna jechuudha. itti aansee warra alatti hafeefin afaan kaanii waa jedhe በስተመጨረሻም እዚህ ውስጥ ሆናችሁ ቋንቋውን ለማትችሉት ወይ ደግሞ ውጪ ላላችሁት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልእክቴን አጠርላለሁ። በዚህ ሀገር ይቅርና በእኛም ሀገር ባደግንበትም ባህል የማይቀበሉትን ሐሳብ የማንቀበለውን ሐሳብ መተቸት፣ መቃወም፣ መጋፈጥ መብት ነው። ከመብትም ያለፈ ግዴታ ነው። ስለዚህ በዚህም ከተማ ሆነ በሌላ ከተማ ለተቃውሞ የወጣችሁ መብታችሁ ብቻ ሳይሆን እኮራባችኋለሁ። ለምን የዛሬ 4 ዓመት ቃል ስገባ ነበር የኛ ትግል ራሳችንን ብቻ ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የሀገራችንን ህዝቦች ነፃ ለማውጣት ነው የታገልነው። እኛ ተናግረን ሌላውን አፉን ለመሸበብ አይደለም። እኛ የታገልነው ስለ ራሳችን ስንናገር ሌላው ስለ ማንነቱ እንዲሸማቀቅ አይደለም። የኛን ዓላማ የኛን አካሄድ የማይቀበል የማይጥመው ሰው መቃወም መብቱ ነው። ያ መብቱ ሊከበር ይገባል። የምጠይቀው ግን እዚህ ካላችሁም ተሰብሳቢዎች ውጪም ከቀራችሁት የምጠይቀው ግን አንድ ሀገር አብረን እንድንገነባ ከተፈለገ በእኛ ሳይድ ስህተት ነው ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንድንረዳና እንድናስተካክል ከተፈለገ አብሮነታችን ተጠናክሮ ያሉንን ልዩነቶች እያጠበብን እንድንሄድ ከተፈለገ ድጋፋችንን ተቃውሟችንን በጨዋ መልኩ መሆን ግዴታ ነው። በጨዋ መልኩ ከቀረባችሁን በጨዋ አቀራረብ ከመጣችሁልን ከግማሽ በላይ መንገድ ሄደን ልንቀበላችሁ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። የህዝባችንን ስም በሚያጎድፍ መልኩ የህዝባችን አንድነት በሚሸረሽር ለመሸርሸር በሚሞክር መልኩ ጀግኖቻችንን በሚያጠለሽ መልኩ ከመጣችሁ ግን ከባሌ ጋር ወርደን አንባልግም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አጸያፊ የሆኑ ዱርዬዎችን ለሚያሰማሩ የፖለቲካ አመሪዎች እነማን እንደሆናችሁ ስለማቅ ስለምንተዋወቅ አጭር መልእክት ላስተላልፍ። ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ዛቻ፣ ምንም አይነት ዘለፋ አይደለም በምላስ በጥይትም ብትመጡ ከእንግዲህ በኋላ የኦሮሞን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ አበደን አትችሉም። ይሄንን ስለተላ ቀረርቶ አይደለም፣ እንተዋወቃለን። ምን እንደሰራን ምን መስራት እንደምንችል በደንብ ስለምንተዋወቅ በረብሻ በመበጥበጥ በመሳደብ በመግደል ህዝባችን የራሱን መንግስት የመመስረት ዓላማውን ለማጨናገፍ በምርጫና በውድድር አሸናፊ የሆነው ሐሳብና ፓርቲ
እንዳይለይ በፎርፌ ወደ ስልጣን ለመምጣት ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት የምታስቡ ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ነው ማለት። ማንም ተፍጨረጨረ፣ ማንም አጭበረበረ፣ የሚመጣው ምርጫ ላይ እንሳተፋለን፣ እናደራጃለን። በምታውቁት መሰረት ደግሞ በስትራቴጂ እንመራለን፣ እናሸንፋለን። ምክር አለኝ፣ ብራዘርሊ አድቫይስ። የምትፈልጉት አህዳዊ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ፣ የምትሰብኩት አይነት ኢትዮጵያዊነት በሌላው ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ በጠመንጃ አትችሉትም፣ በጉልበት አትችሉትም፣ በሚዲያ ጋጋታ አትችሉትም። በምርጫ ሳጥን ብቻ ነው። በምርጫ ሳጥን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በወሬ አይሆንም፣ በጩኸት አይሆንም። የሚሆነው እንዴት መሰላችሁ? ሐሳባችሁን መጀመሪያ አንጥሩና ክሊር አድርጋችሁ አስቀምጡ። በሁለተኛ ደረጃ ያንን ሐሳብ ተሸክሞ ህዝብ ውስጥ ሊያሰራጭ የሚችል ድርጅታዊ ብቃት ገንቡ። 100 ሆናችሁ ለችርቻሮ አትቅረቡ። እንደኛ ተቀራርቡና አንዱ ነው። ልንገራችሁ፣ አሁን ችግራችንን ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ እያለ አንድነት እያለ ለሚለፍፈው ቡድን ሄደን የምናናግረው የምንደራደርበት ድርጅትና ግለሰብ እንኳን የሌለበት የተዘበራረቀ የተበታተነ ኃይል ነው። መቼም ሂድና ከሰሳዳቢ ጋር ከባለጌ ጋር ተደራደር አትሉኝም። ይበቃል፣ አይደገምም። ሉክ አሮጌዋ ኢትዮጵያ አትመለስም። አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲገሉ የነበሩ ከምኒልክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም። የዘራፊዎች፣ የአፋኞች፣ የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነግሷትም። ወደፊት ግን አብረን መራመድ እንችላለን። ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራላዊ ስርዓት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ፈጣሪ በሰጣቸው ምድር ላይ ከመሬቱ ስር ባለው ማዕድን ላይ በመሬቱ ላይ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከመሬቱ በላይ ባለው አየር ላይ ፈጣሪ የሰጣቸውን እስከ ዛሬ የተነፈጉት ላይ ሙሉ ባለቤት ሆነው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ያለማንም ዘራፊነት የሚያስተዳድሩት ፉል አውቶኖሚ ያለው ራስን የማስተዳደር መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ አንድ። ሁለተኛ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን አስተዳድረው ሀገርን ደግሞ እንዳስተዋጽኦአቸው እንደ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው እንደ ህዝብ ብዛታቸው ተቋዳሽ የሚሆኑበት ከስልጣኑም ከሀብቱም ተቋዳሽ የሚሆኑበት ኢኩዊታብል ሼር ሩል ያለበትን ኢትዮጵያ መመስረት ከፈለጋችሁ እኛ የእናንተ ፓርትነሮች ነን፣ ሁሉም ጊዜ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እነዚህ ሀሳቦች ለምርጫ ይቀርባሉ። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከግልምጫም ከእርግጫም ከፍጥጫም ይወጣል። ባለ ጊዜ ከተባል ባለ ከተራ ከመባላችን ካልቀረ የኛ ተራ ምን እንደሚመስል ማሳየት ዝግጁ ነን። የኛ ተራ ኦሮሞ ባህር ዳርና ጎንደር ሆኖ ቋንቋውን የሚችልበት ሳይሆን የኛ ተራ ኦሮሞ በምድሩ ላይ ተከብሮ ውስጡ ካሉት ብሔረሰቦች ጋር ተቃቅፎ ቤኒሻንጉል ያለው ጭልጋ ያለው ትግራይ ያለው በዚሁ መልኩ ራሱን ችሎ እኔ አውቅልሃለሁ
እኔ የቀቀልኩት ይጣፍጣል አንተ የተቀቀልከው ይመራል በሚል እሳቤ ሳይሆን ተቻችለን ተከባብረን በምርጫ ሐሳባችን እጩአችንን አዘጋጅተን መሰል ሐሳብ ካላቸው የፌደራሊስት ኃይሎች ጋር ተቆራኝተን ምርጫውን አሸንፈን ህገ መንግስቱን ለሬፈረንደም አቅርበን አጸድቀን አብዛኛውና አብላጫው ኢትዮጵያዊ የሚወደውን የሚደግፈውን ስርዓት አንግሰን የኛ ተራ የኦሮሞ ተራ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራ መሆኑን ለማሳየት ዝግጁ ነን። ኒጋያሚ ወንዳን ሲንጆ ኦሶናሳ ቡለሌ ቄሶ ታፍሸኮተ ይዱዋን እንጅሩ ጥቁነቶ ደገያ ዱር አማ ተነሞቹ ቀም never of duba deebuun qabnu